Muraho, nongeye kugusuhuza wowe wakoze subscribe ku Muvuno TV, like na share, cyane cyane wowe mukunzi w'iki kiganiro Inyanja itagira iherezo. Ndagusaba nawe utarakora subscribe kuba wayikora kugira ngo ikiganiro cyiza nk'iki kijye kikugereraho ku gihe. Ya kuzajya mbagezaho utuntu n'utundi kandi ibintu bitandukanye, cyane cyane amakuru aba arimo trending hanze aha. Amakuru mashyashya abataramenyekana nyabagezeho agishyushye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo guhabwa mutamwa ukiyongeraho na ngenda. Uwo ni umugani nyarwanda. Kandi ngo hari umwana wirukanse cyane, arirukanka koko arenga n'iwabo agarukira mu bihuru. Reka nonaha ndeke kubicisha amatsiko, ni Ken Chris nk'ibisanzwe mbaganire ku uyu mugabo ukiri mutoya cyane w'imyaka 38 witwa Ishimwe Prince Kid. Kagame Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wateguraga Miss Rwanda, iryo rushanwa ubu ryarahagaritswe. Kugaragara kwa Elsa Iradukunda mu cyumba cy'urukiko washyingiranywe na Ishimwe mu bukwe bwavuzwe cyane mu itangazamakuru mu ntangiriro z'uku kwezi, kwari kwitaweho n'abanyamakuru benshi ndetse n'abandi bitabiriye irushanwa muri uyu wa gatanu. Mu ntangiriro z'iyi dosiye, Iradukunda yarafashwe arafungwa ashinjwa gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza. Bivugwa ko yakoze ibyo mu muhate wo gushinjura Prince Kid, nyuma yaje kurekurwa. Mu Kuboza umwaka ushize, Prince Kid yagizwe umwere kw'ibi byaha, ariko ubushinjacyaha burajurira buvuga ko bufite ibimenyetso bishya mu majwi yari yatanzwe mbere yumvikanishaga uyu mugabo asaba ishimishamubiri umwe mu bitabiriye iri rushanwa. Ibyo ngibyo ni ibyabaye mu myaka yashize. Ibyo ari byo byose imyaka igiye gushira ari imyaka 3 cyangwa 4. Ubu ngubu inkuru igezweho nuko Prince Kid ariwe Ishimwe yafatiwe muri Amerika. Ngiye kubasomera inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru bitandukanye muri iyi si. Prince Kid wafatiwe muri Amerika. Undatangiye. Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wahamijwe n'ubutabera bw'u Rwanda ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina, yatawe muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko areba abinjira n'abasohoka n'imipaka muri Amerika, ICE, avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi ku wa 3 Werurwe 2023 mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi washyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku wa 29 Ukwakira 2024. Kugeza ubu Prince Kid afungiye muri kasho z'uru rwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Kwakira 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomwa ry'uru rubanza, yaba Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira mu mategeko nta wari mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Umucamanza yavuze ko yagombaga
guhanishwa igifungo cy'imyaka 16. Icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere akurikiranyweho n'inkiko, igihano cyagabanyijwe kigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu Gushyingo 2023, amakuru igihe yahawe na Maître Nyembo Emeline wunganiraga umugabo mu bijyanye n'amategeko, yavuze ko batigeze bajurira icyemezo cy'urukiko. Ibyaha Prince Kid akurikiranyweho bishingiye mu ihohoterwa bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda. Yamaze igihe kinini ategura binyuze mu kigo cya Rwanda Inspiration Backup. Nguwo Ishimwe Prince Kid n'amakuru ari kumuvugwaho ndetse n'amakuru ari gutrendinga, ari kuzenguruka muri iyi si muri iki gihe. Ubundi Ishimwe Prince Kid ni muntu ki? Ishimwe Prince Kid yahoze ari umuhanzi mu njyana ya rap muri old school y'u Rwanda, kuko yatangiranye na ba Tom Close ndetse n'abandi bahanzi ba kera cyane bo mu Rwanda bakoraga ibijyanye n'ubuhanzi mu njyana y'indirimbo ya rap. Ngo Prince Kid ubwo yafatanyaga n'indi kipe nibwo yabonye ko ibyo ngibyo byo kuririmba bitazagera aho bimugeza hakure, ahubwo ahimba ibijyanye n'ubwiza n'irushanwa ry'ubwiza ari ryo Miss Rwanda. Ngo Prince Kid mu gihe abantu benshi bari biteze yuko igihano cye cyenda kurangira bitewe n'uko yari yahawe imyaka 5, gusa amakuru ntago yari azwi muri rubanda rugufi, kuko twari tuzi yuko akiri muri gereza, naho yari yarahungiye muri Amerika. Aribwo ejo bundi, dore nta gihe kinini kirashira, ni iminsi itagera muri 3 afatiwe muri Amerika. Ni Ken Chris nk'ibisanzwe, nongeye kugushimira wowe twabanye kuva iki kiganiro gitangiye kugera gisoje. Andi makuru nzagenda mbagezaho gatanu ku kandi.